sobathiswa amandla bemele sithule mdaka baba until siza asenze lento ayifisayo bese siyakhuluma athi sikhulume kumele sizazi ofish mase sibazile ofish Sele uxolo mele sazi ukuthi kufishwa kanjani kudoba kanjani abantu ukudoba okuhle kakhulu ukuthi lento itshela abantu uyayenza nawe loyo mdobi loya ishaya ikhanda uya lelo gama lesizulu lelo gama leyo mdoba akudingi nokuthi akhulume usho njengayo inkosi ukuthi bangakholwa oh my goodness aphi lawo makholwa azothi bangakholwa engikushoyo ukuhamba kwami sesemkhulekweni mntaka baba bayaphupha abantu bakaNkulunkulu i-H39 yasayibali Matata sayibali Newcastle neSouth Africa ayikho ngaka ngoba silaphansi ngekwehleka ingilosi batshela ukuthi uJesu uyaphila uzani endlini kaNkulunkulu badinga mina nawe ukuthi sifinyelele kubo kuzobiza thina ukuthi sife ukuze uKristu asisebenzise uJesu akabasebenzisa abantu abaphilayo sebenzisa abantu abafile basekhona uself mina ayima kwenziwe yake lokho kusekudela mntaka baba nomoya ngcala kusebenzisa kodwa laba bazofa bathi mina Jehova nangimina njengayo baba David ehlanzi inhliziyo yami ihlanzisise uma khona ongakhazimulisa igama lakho kusize bevuke ekseni basho njalo emini basho njalo beyolala basho njalo iviki lonke basho njalo inyanga yonke basho njalo unyaka wonke ajabula amazulu simtholile ozosirepresenta esokwazi ukumsebenzisa sifinyelele ebantwini bami ababhubhayo sesifisa sikaNkulunkulu ukuthi bonke abantu bafinyelele kulazini iqiniso basindiswe asuseni igazi labantu ezandleni zethu bantwana bakaNkulunkulu khona abantu abalinde wena umprofeti wabo ngoba ungakamlaleli uNkulunkulu ubhizi ngokona ubhizi ngokunganaki igazi labo makufika ukufa ngabo bantu igazi labo likuwe bazosho salinda akafika umsindisi salinda besho wena besho mina salinda bese uNkulunkulu nangu umsindisi wenu ngangibhekile baba busy ngempilo yakhe kodwa loyo uNkulunkulu uye lo esiya kuye namanje nesibindi ongasibalelile isandla sakhe sihlale sivuliwe mntaka baba asiphendukeni sisoleni ukuthi asenze sibe matured asesime-matured uzosebenzisa ukulanda abantu bakhe somrepresenta kahle uyazi-ke la umoya nje lakusola khona mntaka baba uNkulunkulu ongasibaleli Jesus ubani uNkulunkulu njalo ungona imini yonke akabali wawuphendula ngokweqiniso ungona unyaka wonke iminyaka neminyaka wawuphendula ngokweqiniso lithi iBhayibheli uyakuhlanza kwenze ube mhlophe njengeqhwa njengoboya bezimvu ubani uNkulunkulu njalo akekho sesiyakhuleka siyakuloyo uNkulunkulu yazi into ekwenza itshosha abantu bangafuni ngendlini kaNkulunkulu phuka-ke enhliziyweni yakho mntaka baba nasekuseni uyazazi izinto ezivimbile ukuthi uNkulunkulu angakusebenzisa abantu bebhubha ukuthi sibhubha nabo babhujiswa utshwala nawe usathi ayike ngishaye nje kube kanye kodwa ugcwele umoya engcwele sikhuluma njengabo senza njengabo sigqoka njengabo
baze bakubuza ukuthi ubuye esontweni bakuhlele kancane kodwa nawe mngane wami bakushaya ihlombe hey lesonto lakho hayi asenzanga kahle moya engcwele asenrepresentanga kahle siyakhuleka mntaka baba kodwa isikwazi ngawe ukuthi uNkulunkulu ngasibaleli amancala ethu oh Jesus ilokho kusinika isibindi ngoNkulunkulu wethu ukuthi akasibaleli akabali mntaka baba akabali usathana ubalayo nabantu uNkulunkulu akabali mawuphenduka kuleso sono kulelo phutha uyokupha amandla akuhlanzisisa kupha amandla bese akusebenzisa siyeni kuleyo uNkulunkulu ngesibindi uyazi la ushoda khona ukuthi uNkulunkulu angakusebenzisi kona lokho namahloni ngakho bika kona mntaka baba cela amandla kuye cela amandla ngisize ngizamile moya engcwele ngokwami ngizamile ngihlulekile senize negama ebantwini banganeni bami bayazi ukuthi awu noma ngaye esontweni bazongibiza ngalento engihlulayo namhlanje ngiyavuma ngoba lithi izwi lakho mangomela ukulunga ngilambele wena uyongisuthisa ngifuna ukulamba ngiphi ukulamba zendlale mntaka baba kuNkulunkulu ongasibaleli uNkulunkulu wethu uluthando akanathando uluthando akabali oh Jesus ubani uNkulunkulu onjalo akabali ophendukayo akamxoshi kodwa umupha amandla zendlale ufuna nje sizendlale izizwe ilinde thina susele igazi labantu ezandleni zethu asayiqedi ethuteni nanje iqeda nini madada yithi sibambezele umoya engcwele asambambezeleni umoya engcwele uzoyiqeda nini madada ingakanani ke madada sazoye osizweni kuphi kanani Newcastle awusakhulumi neSouth Africa masambambezeli bantwana bakaNkulunkulu umoya engcwele namhlanje sithatheni isinqumo ukuthi Jehova siyafa entandweni yethu size ukuze igazi labantu bakho lingabekwa kithi asiphendukeni ezonweni zethu sizendlala eNkulunkulu wethu sisho njengoDavid ehlanza inhliziyo yami ubaba ngithi uyasikhathalela shelende kabosha ndarakendele mende kabosha ndababela kabosha yanda kabosha ndarakende siyabonga uNkulunkulu wethu bani uNkulunkulu njengawe uNkulunkulu wasibalela amacala ethu nezimpambeko zethu siyabonga ukusola ngoba uthe izwi lakho basolayo yilabo bathandayo siyabonga moya engcwele siyawabona amaphutha impambeko nezono zethu asinamahloni ukuveza ukuthi ngokwethu siyahluleka kodwa siyazi oh Jesus siyazi kuwe mmeli Kristo omkhulu siyazi wena walima indlela zonke njengathi awonanga uyasikhathalela uzwelana nathi ebuthakathakeni bethu sipha amandla siyavuma ushile izwi lakho oxokozekile nophukile emoyeni wakhe wena umbaleli izono nezimpambeko zakhe kodwa umupha amandla siyamukela amandla okwesaba siyamukela amandla okuhlukana nokona namaphutha siyamukela amandla siyamukela ukuba idwala ezintsha idwala ezintsha ezorepresenta kahle emakhaya ethi komakhelwane bethu emsebenzini yonke indawo la sikhona vela moya engcwele ukuthi sihlangane nawe abangaxosheka abantu bakho ngenxa yethu bese basibona sifanana nabo sithethelela moya engcwele makube nomehluko makusho bona ukuthi sihlukile ngoba sihlangane nawe sipho ubufakazi give us an encounter ukuthi sihlangane nawe kuzobonakala ngokushintsha kwezimpilo zethu uzobonakala ngamandla siyavuma khuluma namenzi wakho mntaka baba uyakwazi ukukuhlukanisa nayo uyakwazi ukukuvimbela ukuthi akusebenzise siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga baba wethu ubani njengawe ubani ufana nawe njengenceke endleni yakho wabangasafuna ukona kodwa bayithola bona nayana yonke leyo moya egameni likaJesu mayiphuma iphele empilweni zabo
Shilanda kabosha darakendele mende kabosha. Manda kabosha makusale bona ngamandla abo ukuze bathathe kahle inqumo kodwa imoya ebenzisayo ayisanamandla empilweni zabo egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga baba wethu. Umubaba kithi uyasikhathalela ucabanga kahle ngathi. Ufuna sibuse njengabe sibe ngoNkulunkulu. Usidalele lokhu kubusa. Usidalele lokhu kubusa. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sikunika lonke udumo nezibongo nenkazimulo. Yandisa uthando lokugcina intando yakho, yandisa uvalo lokugcina intando yakho, yandisa intshisakalo yokufuna ubuso bakho. Hlambulula inhliziyo zethu egameni likaJesu. Siqaphe moya engcwele kuzo zonke inqumo esizithathayo empilweni zethu. Kube inqumo ephusile ejabulisa wena egameni likaJesu. Bonke abantu abangafanelekile empilweni zethu abasenza sonke basuse uNkulunkulu egameni likaJesu. Sondeza benhliziyo yakho abombono wakho ngempilo zethu abazosiza ukuthi sikuthokozise ubusuku nemini egameni likaJesu. Siyabonga moya engcwele igazi lakho lisemanzi likhuluma ungcono kunegazi laAbela. Siyazi uNkulunkulu wethu kwenzekile ngokukholwa egameni likaJesu. Ukuthi uyoza kuwe emeleze ngokukholwa ukuze azokwamukela azoba nakho. Siyamukela egameni likaJesu. Samukela uhambo olusha nawe moya engcwele. Njengoba kuyisizini yezinto ezintsha kanjalo baba empilweni zethu kusha sisafuna ukuhamba njengayizolo kodwa sesifuna ukuhamba njengawe. Size moya engcwele egameni likaJesu. Wena umsizi wethu uzele lokho empilweni zethu. Sikunika indawo sesikhathele ukucima ukukudumaza. Sikunika indawo silide sabele phambili. Sesifuna ukulandela wena moya engcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sikunika lonke udumo, sikunika zonke izibongo. Confirm the will of your servant and perform the counsel of your messenger. In Jesus' name, amen.